Kok kalau tidak apa-apa, senyum Allah. Gini senyumnya. Begini. Bukan burung seperti ini. Ayolah, coba Allah cerita dulu. Jadi ceritanya begini, saat di kelas, Alula kan sering sekali berlari-lari, bercandain teman-teman, ketawa-ketawa, untuk lucu-lucuan aja sih. Tetapi kadang-kadang karena Alula seperti itu, Alula jadi tidak sengaja numpahin makanan di meja. Kursi teman-teman jadi berantakan gara-gara Alula. Awalnya Alula pikir tidak apa-apa, tapi kok sekarang teman-teman Alula menjauh ya? Menjauh? Apa maksudnya? Ini nih susah cerita sama Rara. Menjauh itu maksudnya tidak mendekat. Ya artinya banyak yang tidak mau berteman dengan Alula. Jadi Alula harus gimana, Ra? Oh, gitu. Sebaiknya Alula mulai sekarang harus lebih tenang, gak ribut. Jadi teman-teman tidak terganggu lagi deh. Jadi Alula harus berubah ya, jadi seperti orang lain, pendiam, duduk manis, tidak bersuara, begitu. Alula tahu tidak, berubah untuk kebaikan itu bukan berarti harus menjadi orang lain. Karena kalau jadi orang lain itu kita tidak bisa bahagia. Kalau kita pengen bahagia, kita harus menjadi diri sendiri. Kata siapa? Kata Rara Sakasrodan ya. Ih, mana mungkin? Iya deh, kata Mualimah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Jadi Alula harus jadi diri sendiri. Jadi Alula ribut, Stop. Bukan gitu. Maksudnya itu kita tidak boleh bersedih hanya karena kita tidak sama dengan orang lain. Tapi bukan berarti harus mengganggu ya. Alula masih belum ngerti nih. Oke deh, gini, biar teman-teman Rara yang jelasin ya. Be yourself.
hanging from a tree. Wanna tell your awesome stories. Are you into music, sports, math, history, whoever you wanna be? It's great to believe. Be yourself every day. Be yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything that you wanna be. You can be a boy who wears pink or a boy who plays with dolls. You can be a boy who makes cookies for his great grandma. Do you like to play sports? Do you like the guitar? Are you into science, singing, writing, or art? Whoever you wanna be. It's great to believe. Be yourself every day. Be yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything. Come on and sing it. I am great, just being. Oh, come on and shout with me. I am awesome. I am awesome. Come on and sing with me. I am great, just being. Oh, come on and shout with me. I am awesome. I am awesome. Be yourself every day. Be yourself in every way. Who you are is wonderful. You can be anything that you wanna be. Wah, jadi semangat nih. Alula bisa jadi Alula asal tidak mengeluarkan